Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pembawa hikmah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Kepala Desa Kalola. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kalola. Yang kami hormati Panitia Pemilihan Kecamatan Madiang Pajo. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh masyarakat, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Hidup adalah anugerah terbesar. Untayan rasa syukur membuka tabir permata untuk hidup lebih bermakna. Mensyukuri nikmat Allah menjadikan hati damai dan penuh keikhlasan. Dari sekian banyak hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada, kita menjadi insan terpilih untuk bisa hadir di tempat yang penuh mubarakah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada sosok yang menjadi teladan terbaik sepanjang zaman, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami muliakan, agar seluruh rangkaian acara kita pada hari ini, Sabtu 21 September 2024, berjalan dengan penuh berkah, mari kita sama-sama dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ikra Aziza. Ananda ini adalah binaan dari Gurta Fa'ali. Kepada Ananda dengan hormat silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kuntum min qablihi laminal ghafilin. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا
والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق الله العظيم. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya sambutan Camat Madiang Pajo dengan hormat disilakan. Di bulan Februari yang lalu, tepatnya 14 Februari 2024, kita telah melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden sekaligus pemilihan legislatif. Pemilihan wakil kita di DPRD tingkat 2 Kabupaten Wajo, DPRD Provinsi tingkat 1 dan DPR Pusat. Alhamdulillah, saudara kita ini apa yang kita cita-citakan bahwa kita telah berhasil memilih wakil kita dan mendudukan putra daerah Kecamatan Menang Maju sebanyak 3 orang. Kebetulan juga di desa Kalola ini ada putra Kalola yang berhasil kita pilih duduk di DPRD Kabupaten Maju menjadi wakil kita. Tentunya menjadi mitra kami selaku pemerintah kecamatan dalam menjalankan roda pemerintahan pembangunan selatan di Kabupaten Maju ini, di Kecamatan Menang Maju. Dan selanjutnya tinggal 2 bulan lebih kita lagi akan melaksanakan pemilihan daerah, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Maju. Oleh itu, saya mengajak kepada seluruh masyarakat wajib pilih dengan datang ke TPS yang telah disediakan untuk menggunakan hak pilih kita. Oleh itu, kesempatan ini telah masuk pemutakhiran data pemilih. Dan kemarin di Sengkang sudah ada rapat pleno terbuka pendapatan pemilih tetap, pemilih sementara menjadi pemilih tetap untuk Kabupaten Maju. Jadi olehnya itu mari kita senantiasa
menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kita ini. Mari kita mengulang kembali apa yang telah kita capai di pemilihan presiden dan legislatif kemarin. Kecamatan Menampajo terlaksana dengan baik dan lancar, aman dan tertib dan terkendali. Alhamdulillah, dan mari kita mengulang kembali di pilkada ini terjadi pada bulan Februari yang lalu. Keamanan begitu terkendali dan terjaga dengan baik dan kondusif. Dan olehnya itu pula saya mengajak kepada seluruh warga agar mari kita senantiasa menjaga silaturahim kita selaku umat Islam, selaku umat yang beragama yang baik. Jangan hanya karena kita beda pilihan kita memutuskan silaturahim di antara kita. Jangan hanya karena beda pilihan kita tidak berbohong, bertetangga, bersaudara, dan bermasyarakat. Ya. Sekali lagi, mari kita tetap menjaga ukhuwah silaturahim kita agar pemilihan pada hari ini berjalan dengan aman dan lancar dan terjaga, tidak ada gesekan-gesekan di antara kita. Dan selanjutnya juga saya ingin sampaikan di bidang keamanan bahwa di sana sini kita dengar terdapat banyak pencurian kendaraan bermotor maupun pencurian dalam rumah. Ya, banyak yang terjadi. Kalau ada yang mencurigakan, segera laporkan ke pihak yang berwajib. Dan juga sedang dengar di daerah kita ini pernah terjadi juga namanya sabung ayam. Ya. Ada pernah di Desa Sogi, pernah di Gerebek. Ya. Gerebek dan saya dengar pelakunya adalah orang Menampajo juga. Ya, jadi kalau ada begitu, segera laporkan ke pihak kepolisian atau pihak dan ramil. Untuk kami pemerintah, bahkan ke setempat nanti akan meluruskan ke pihak keamanan kalau memang ada terjadi begitu. Olehnya itu, kesempatan ini, aktivitas memang setiap ada terjadi hal-hal yang mencurigakan, baik itu pencurian maupun perjudian dan lain-lain sebagainya, segera laporkan ke pemerintah atau pihak yang berwajib agar segera cepat ditangani penanganannya. Yang terakhir, sampaikan bahwa pelaksanaan Maulid ini tentu kita akan mendengarkan ceramah Islamiyah hikmah Maulid yang tentu akan disampaikan oleh Ustaz dan SPD nantinya. Mari kita simak dengan baik, dengan seksama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau dapat kita ambil hikmahnya, dapat kita ambil pulang ke rumah, dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk kehidupan bertangga maupun kehidupan bermasyarakat di wilayah kita. Sekali itu sambutan singkat saya, lagi dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama hikmah Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Al Ustaz Bapak Muhammad Haidar SPDI. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qadiril alim, al-nadiril habib, al-jawadil karim,
Rabbir Rahim Munadzil Dzikril Hakim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim nabiyil ummiyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Wilayah Kecamatan Nunian Pajo yang baru-baru tadi telah memberikan kita sambutan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolsek atau yang mewakili. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ramil. Yang sama-sama kita hormati pribadi Ketua Majelis Ulama Kecamatan Nunian Pajo, Guru Utang. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Kepala Desa beserta Ibu. Beliau ini adalah adinda saya seperti saudara saya. Sonanya diganggu lecau ini Ustaz nih, Kepala Desa nih, jadi tepuk bau lecau ini Pak Kepala Coli. Hadirin dimuliakan Allah, tokoh agama, tokoh masyarakat, pribadi, guruku, Pak Haji Ali yang hadir di tengah-tengah kita, tokoh ketua dan anggota majelis taklim yang saya hormati, serta ketua panitia dan ketua pembangunan masjid Nurul Iman yang kesemuanya saya hormati dan saya muliakan. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur apa Yesoy kaki madua sipulu matam pabaraka menghidup pamase miluluaki di Allah Ta'ala tenapudu ilulungi urut karajana pamase pucukna udani buana singareni ya naritu asalama ke masalumu lino makutofa akhira insyaallah. Masalah wasukuki lori alimalabina surura kumala ta'ala Nabi rahmatan lil alamin uswatun hasanah. Nabi pisengki lamuna tepu'e tasik temak kiwirin na papijepue mapanaja baja-baja mapaita temak gangka dengan perantaraan dua hal yang paling mulia yang dari tua selega makutopa tepu'e. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, angkat tubuh telun rupa tahu malak datang rufung Allah Ta'ala. Yang pertama tu madorage kuwana yang tahu bahwa sininna papedale matakale bahkan nyawata napaseta masuk tame pak beri puamanan tapi dia napake makasial lo rufung Allah Ta'ala tomapakwe itandro rufung Allah Ta'ala. Yang kedua tahu madoraka kutuloy pajajanna maka dan digurupta kalau saudara tidak pernah melihat Allah tersenyum dinang kami te Allah Ta'ala macawa-cawa guru no pacawa-cawa to matuam kudenang kami te Allah Ta'ala macai guru to no pacai to matuam ridha Allah fi ridal walide wa sutilla fi sutti walide cai na puamu ka kutuloy pajajamu rio na puamu ka to kutuloy pajajamu. Yang ketiga tanapudo de toki gagat tama ko sa lasebin na
Nomor telu toma bicara si bawa toma tindu ke ulun facaramai. Itando ko ngalatali itu. Makanya tak dampengi ka. Hukama toma bicara takabbi. Maka dia natandro itu puangi. Pa angka tu duan rupa tau pa marisalan re caramai. Nomor sedi to cakarudu. Yang kedua to malufu. Dito ka cakarudu kwe. Alhamdulillah. Dito ka malufu. Pura meneman re. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya ye molik tahe tautongi pegau. Irayaka mapake narampingi ke onaro alena fatacama makade inisiar tapi si tongan-tongan na hadirin binewat dingi pegau ulang-ulang minggu-minggu bakang sosok magai ia naregau pa usaha dan upaya untuk runtuh inabita tongan-tongan. Maulid ini adalah upaya kita. Sapa itu ngetongan ngige Rasulullah Fumalatala. Maka diki manangka. Ya roda bitta pa de gaga to mulai runtuh lalepam masina puangi. Letuk mangolo ku Fumalatala na sibol salama. Kucinya lalap pura na pudan na bitta. Maka dia pun Allah Ta'ala wa anik buduni hasa siratal mustaqim. Sumpah madece ngayatakku yami iya lalaku kami nambalabdi. Na yaro pas sumpah yakui mangolo ku fung Allah Ta'ala pa lalapurami na pudang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu hadirin magina farallu ki mamulu. Salah satu alasannya nasabak kita ini adalah umat akhir zaman. Jarak kasih Nabi tamabelan. Si sabbu appadatu pataplu annat tahun. Furana ijajan Nabi ta napaki idikah. Jarak waktu, jarak tempuh mabela pak. Maka untuk itu menengi adu ibage acapurki. Itu biasa tema dari mak bagi sembako. Aku terlambat biasa. Kalau ele miskin, madari aku miskan. Teman-teman lebih hadir. Menengnya nului bagi pak acapurki. Menengi anu lo yukuru pak capukuruki. Makanya hadirin, hadirlah peringatan Maulid seperti ini untuk mengkaji beberapa hal. Pertama, fikku carani foji nabita. Yang kedua, bagaimana meneladani akhlaknya. Yang ketiga, fikku carana hadirin di bulatan Allah ya ciri sunnah. Apa magi Bapak Ibu? Ya kitoki makada degaga ya punai. Karena ero ajarane ya kudegaga nabita kuilalena masolaki. Bola malupo nadigaga nabita masola. Pangka matandre nadigaga nabita puro pangkai masola. Fadangkang todangkan nadigaga nabita masola. Urani mak bene nadigaga nabita berantakan keluarga. Kampung nadigaga nabita hancur itu kampung. Palisu pe mapa. Bola lupo nadigaga nabita toma-toma lebih papada kuburu pamakade nabita ku kabola din kiyo doa sempaja toma-toma lebih dena sema-sema sete ku bola mapamula nene letu apo dito magaga tulalu ki kurulo bola to gora makada assalamualaikum ya ahlal kubur pak kubur itu bola pangka apa nadiga nabita toma-toma lebih nulle punggawe taci cema tanda tangan masa buraya kara tomatoki kampung mapakum itu apabila iman dan takwa tercerabut pada suatu daerah maka kehancuranlah masanya. Teman-teman lebih kehadir apalagi supaya inilah salah satu magi to mamulu
Maka untuk itu hadirin, yang pertama kulo ialah hikmana berusaha ki iolo fikko bicarani foji nabi ta. Apa mencontoh akhlaknya, mencontoh tomat-tomat lebih ke hadir sunnana. Dia ulep lego makasingi ya kude yo ifoji iolo nabi ta. Nampi tu hadirin di belakang Allah. Tapi walaupun ini napi kilo mapoji pak, nabi tadi foto jadi napoji memen. Bahkan hadirin di belakang Allah, mabila to ngakiro pun nabi tak. Sisabuk pada tu petaplon na tahu. Tapi katu adanda nabi tak pak. Pada suatu saat na pak mak depu nga sahabat na, angke pangulut Abu Bakar, angke Utsman, angke Ali. Yerot una narampi nabi terot tari, maka dia nabi ta wadittu anni laqaitu ihwani. Tari nabi to tuna na kuader wadai wadittu anni laqaitu ihwani mudanilan rekasat di kusila suratku. Qala ashabi, maka dia sahabatna nabi ta awalaisa nahnu ihwanika isuruna ku Allah Ta'ala cenya garo pali idi sila surat ta. Apa iriseng degaga pada ranem, ipahato degaga nak daram. Lalemu mi ijadian. Niya marape ekwalemu idi sahabat. Maka dia nabi ta antum ashabi, iko sahabatku. Si bawa ki mamusu, si bawa ki patakong agamay. Napoji ko kung Allah Ta'ala karena merepe ko iya. Walakin ikhwani tafiyaru yasil suratku allati amanu bi walam tarawni. Yarusil suratku liwat tepat na kualeku walaupun din kusita. Ya pirampi asatku tati we matanda. Pado na masalawa na majelis taling pa. Hampir lo tak denda we matatta. Magay yero nabi tapa sipun na jadi letuk mate fakadang sorry mondin na pong Allah Ta'ala idi metodo bunga jadi nabi tidak nak kutanang lo imate nabi tidak to na pau umati toko nabi tapamula kuku uru idi to tegi umat ko jibri batena ro nabi tamakanan batena ro poji ki pa tari nabi ta yero sila suratku allasi amanu bi matappa kuya denen ku sidupa mata deto nang ku usibawa tapi kuasaku rampe tari. Kalau bayangkan pak bagaimana perjuangan Rasulullah nampi tu pangulut ta Syekh Abdul Qadir Al-Jilani biasa kina pudang ya kupumen relo doako aka-aka meni limambo yero ya Allah ya Rahman sampaikan salam rinduku kepada Nabi. Mudahnya pak toma-toma lebih apa ifahang ni makada ya kusibawa mukik Nabi ta salama kilino makuto pa akhirat ya naroon narampi Nabi ta de patajaji pa na pujime man ni Nabi ta baka makade Nabi ta man ahabbani kana maifil jannah nigi-nigi po jika sibawa ka kusurugan tadang pengangabu para lutoy rampe cede pa itu tahu pak mapuji menemuah biasanya pak poji ku manuru to acata kubul ma air ba yang melimpah biasanya pak poji dialog antara doaku ya pipoji tahu aji fasate pada padi tapi kuipoji seti tahu ya guru pada lena ya kuna poji cuki ya guru to poji cuki ya namuri cece ya kuna poji mak beri jamai ya guru to mak beri jamai asal dialog antara doa aku pak makanya mega tuto kandas rumah tanggana pak tina pudami ba benena maka du poji kok tapi nafas sa benena pada lena iya pak bicarana nabi ta ultimatum negaga rupa tau mulai poyaro iya teper segacuali nabi ta
Apa ku pacale ni pemake di kumupoji ka si bawa ki kusuruga pikiri kibu. Apalagi ku tim sukses na medyo kapudaki. Pak namu pat kada persidengi pudaki maka de kumupoji ka si bawa ka kusuruga aja tu tama tepe. Apa magai de gaget jami persidengi suruga ini silona jami. Mak kumatidik pak. Ipoji beneta, ipoji anakta, ipoji tomatwatta. Tapi de sisa-sisa tunan kata pudangi, kumupoji ka si bawa ki kusuruga. Iga pala bawa puero pa nabitta. Ya kumupoji ka si bawa ki kusuruga. Makanya pakutanana, pekogi papujit ta nabitta. Ah, yan na ro biasa ko mamuluk kiba. Abanya inspirasi cinta kepada Nabi. Nah Pak Guru ni tradisi tomatwatta, ang kaya sa budaya, mapendre bura, mapendre telo. Paparlu to Pak yani eh. Iya ro ade naliki tomatwatta ini, kumanurut to panditata Pak, talunru patunangan. Ang kaade tradisi yesikusi. Desi-sisa gagawa diala. Aga contohna. Ya pulele samo-samo mega mate apa dudu api ko kiawana le gole aga sanad din. Iya tradisi pa ay bigay di diala na sa baalalay aga hubungan na pisiba mategi. Ang kato tradisi pa chipolo loyala yang putasi chipolo lipake. Sega kurupa pada-pada na kumapat chiki. Kalau mapabot tite kato to biasa papan de toloto. Ye tolo ngagalo tapake tapandre kuata kaleta idi pa ya kumakadete wajo-wajo makadiki misale ya naro sila sur kami na masal marepe idi on robatana pa kumasongko ki masongko toy kumatopi-topi ki matopi-topi toy ya ni biasa na rampe to bandre toriolota makada musamaga na kuata kalemu lutuna tepana. Tadang pangapa kumanu-manu lomayolo lutu napa lomatot tepa tapi yang ke kualita asal lutu tepa toy ibu kole Jakarta tengara gere Jakarta kapakatuki kura silalona tawa-tawa lebih ke hadir ang katopa tradisi tawa-tawa lebih ke hadir lomani yala apa mengandung falsafah hidup pada niya mulu kete ang katomatwat ma pendre bura natarongit telo na pendre ketosoko ada ya rupa ero torolote inspirasi cintanya kepada Nabi ang ka filosofi lipahan maka dete bura oti ero bura oti pak malempu asa kromatowalap bingke hadir tuluk dan suruh gaya leng alendru pamulang pemimpin yang adil na Nabi kita sifat na malempu pak fatalunru patu lempu kandau lempu beci lempu balabasa ku lempu kandau ya patu na malempu yolo na pamajek ko jadi kuma bagi wit makan dojo ke kolena elo matu hitet kwe kuma bagi telo ero makade tawamu tawaku tawana pak bagi dua malempu kando tu ero na bagi rata yolo na panale pak bagi jadi dua kato to mapakro pak malempu to ngema tapi makan daw ya biasa to kiruntu patimbaga mapakro riolo ya pisoro mapakro na paku jadi ne oi noi 2 kilo nenau itu to lebih ke hadir ang kato lempu beci ya beci pak ya mana lempu ko magatengi ya pa nama lempu ko idemo iprotes tegi jadi na masjid na sa kami ko bola aro ya ko din kaya ko tanade ng kanumong kami ang kato lempu pak lempu balabasa iro lempu balabasa tete mutaru pasti malempu ya na tunak kadito rolota matoro jekoy fala uragay manene lempue tabak ketongangi pak makumito dito doe bak ke sisi tabak ke mana tabak ke abatireng bak ke mo to abatirenge elo ule na papuan
matoro jeko fala uraga nasa turu lota iya ku majeko kuna makuraga menre tu iya ku angkat ya le papedalle pa na ceko pendre papada we malucai ku saloe lompi mi tawinano tapi ku macinno lempu mola pak nendre dalle na loki mi tanno na cha ay jajena pa mula pa ina pa gurot torolota puli kusipana na bitta alampu ko ni ka kami na malabi malampu to maparintah Paero to maparintah pak lo mak dari contoh ye abasane ridi petacama Pak Desa tapi dia itu lagu tuh ya Pak Desa lengkap ya nah ye aro tong lebih ke hadir. Yang kedua ya rooti Pak menurut tuan ditata ya kutowi dek patuna mate Pak kan anak susu ye ya ro yasan maka sana sifatna Pak ero macaringna Pak depa na mate kan anakna ya na tunampi hadiri kumalaki contoh kuro maka de ya kupunne ki ana agur ki bibi Pak patandru fatu anak fatola falallo fasiki barita ye fatuna barita si bawa tuma-tuma lebih kayak di pasung-pusunga fatola falallo ku Pak Galu ngambuk na Pak Galu tomya lena ya ku cama ambuk na camak kelena matola falallo sanero Pak ya ku masiki berita ambuk na kasih Pak Galu-galu anak na kasih Pak ku kali pa diceng anak na ang kaniya tangari mendri ni kurat tu yasi luluangi teh na bantu masyarakat maka dini ini pasiki berita ang katonana Pak fatuna berita ku kamaresa ye ambuk na pa diceng ang katoloy bantu ambuk indok na tapi nakulen anak na ya ku kahapit adling anak na ya ku angka makiri ngagasan na mengupload mebu status ye patalala balibolan mo padisin na asal tomo-tomo lebih hadir rawengi malalukaci maka dia tidak setinaja ambuk na to bello anak na makalalay ya noriasa na tunay barita tapi yang kamu pecek di nana Pak ya sepasung-pusunga kedo misalangkan na nyawa ya sengitaw liwa kutunna ya pugor si bawana tati aru kwele kilo bolana maka ditega no gor to matuan induk na si bambu na makada aja mo maruka taro matindro apa ko pasadingi tatamba si tongpuso lo ni manrindomi lo ni yalinga pulsa na digagalo na pigaw ito lebih ke hadir. Ini ekspresi cinta Pak. Kemudian hadirin dimulakan Allah telo. Iya. Pak Ero ini biasanya ku telo apa ku Pak biasanya itu dia luteng. Biasa Ero puturu mundur sumanget. Nah, Pak yakin nih Bapak agi tapasandre ku nabi pasti mak barakat. Jadi mapamuli ibu joko mapasa beli telo lebur ngimale bunga-bunga kamana barakat. Letu ikut kasih napasasi madarimi ka salah-salah apa joko maulu tatelu silo cek di pantai nanti lo mana mapula lesu ya to na pantai na becu malupulo nanti letu bola nanti mak bicara kuro wah nasa kadli panitia mapaku ini di tisangaleta teman-teman lebih angkamu pasti di marimondrika ni capan te na dena story ko panitia nataru ko sa dena bubar pamulo na lalo pa ngalis nasa polo ni ko masiji kabaraka na ito aki malabing keri masih pengalataan ini salah satu bentuk ekspresi cinta kepada Nabi Budi para lutoy rampe-rampe cede patinasa kiti itu mak bidah nasa DJ wadi tutama ko ngoti de ko kaluane masiji de gaga dan lenena tapi budak toki gere kato kada lele romo de to matwal pingke hadir ya ku masjid aga sana aga to dan lele romo ka dia chat patambu ra otik masjid
Ya bika pasal ku ubura uti aga sana uti tanah ke tengah masjid. Teman-teman lebih. Apa ku bidali cerita Pak, maka dia tu pandritata. Fetu pa munro sapa na ku maka di bida. Sapa yolo wajib ga. Ku digaga sapa sunnah ga. Ku digaga mubaga. Makruh ga. Kias teman-teman lebih. Ijma jumhur depi gaga ku fetu na ku maka di bida. Ini megalanda tu bidai fegopa. Termasuk ya bida. Teman-teman lebih hadir. Kaya cedek Pak, ekspresi cinta ku nabita, pemotolak pinti hari, dia yuk kuru. Magi na farallu Pak Ero, na sabak siagi ini Pak pujita ku nabita Pak. Angka sahawa ya sang Abu Nuaib, ya saya mau maaf ku salah terbuka. Aku gilalan na kita Pak, Samayal Muhammadiyah, na rampe kuro. Angka ng kasisa kita Pak, lo deni po makukuru kita Isurum mak biagi Pak Mondondong nenungnya bunuh air. Maka dia nabi tapura di kamu biang teme maka dia bunuh wenung isuruh pengelata. Maka dia nabi tadi nak kampar Pak itu nama cek. Maka dia nabi tak bena nak kena kopat di bawah mulai le tenasuan. Teme nabi bu jadi kita lo coba-coba lagi mereka mungkin itu. Aga ya Pak Papoji, tabayang kabani pangulut tahadija Pak, teman-teman lebih ke hadir. Asogiren na ero pangulut tahadija, letu apona petula fie, dia nak kasih asih ko agak mo. Tapi karena Papojin na ko nabita, capu agagai pakai mak dawa. Ang tapataro makada, waktu na capa akatutungan na kasih hadija. Yoro wajuna pakai fataplo se di tepan. Capu agak Pak, wajuna pakai pataplo se di depan dan terakhir genora na pakai bicu. Na watun na lo mate pangulut Hadijah. Na pudangi anak na Fatima, anak wat tiga pudang abam. Rampenya ya abamu na makada. Ia pupole mate ku melutuluk ka, iro sa gubang na pakede. Kuulun na, lantapan tajinga ka pawalun na. Nampi tu Hadijah Pak, kanang kana lewu-lewu na bitta kufupan na, natanga na bitta na capulun na, Pak katuburut na mapak gurayero, kumaurani mega susana, suruh lewu kufupan na dak benena, aja mina benena teh, na pengusurut capu ulun na, itu si kumat kundre manguluse maresa, loi memana, atau mega susana, mega cicilan na dinalepe. Aso pakuri rece ode di gai wajah, suruh sandre kuarona lakena, manguluse lo memana maresa suruh sandre, tapi itu sih di kejadiannya Pak, dia napakur, manguluse ini beneta maresa lo memana, igesok matule, mablum pusaparole lenya ulu, maka dia guru tadep peko, Pak itu nanakku jadi nih, agak boleh nuni, kuburane bangi lu ceraton. Kumakun rekama pilut cilabion. Magi Pak, ya lorero na rakange bicara madece. Apa itu nak loloy? Agi bunga neng kaliga menurut ilmu psikologi baje. Ya tutu moni matuku malupuh. Lo memana benena, jangan di berde yolo. Bangi mina sende makabunga me balik. Magi ni ko nak mo makabuk. Pas memana Pak Bemor bi uli rebani. Aga nabangi Pak Bemore nabangi mo tapi narapi ashadu an la ilaha illallah maka dia Pak Bemore ashadu la ilaha illallah yan na malupo mato ito na mambo na nasadu to ibu iya kubolata titi toliring Pak Bekir tapi hindi napatalangga malewa si iya kubola batu keru o liring itukan na betele ka tinapalampur ti makasisi ya ku otota kalap po Pak, tati ko bengkili na service makasisi. Kulkas, televisi, HP masolang, tati ko pa service. Ako makade pa service, dena wadi pa de chingi si satukar tambag. Tapi ko anak ka, makurang ampe, magamputang nga de pa nakawing. Lotopi ka jok ka punang ibali bolata, de nga di, de mulo tukar tambag. Kaya na loho.
Age ropa ampekedo. Toma lebih hadir. Hadirin dimuliakan Allah. Ufale supaya mekpa. Ya ropa ngulutta Hadijah wattuna lewu pak nabitta nasapuru ulunna. Tati we matanna pak. Tappawi kubanginna nabitta. Moto lengan nabitta menurut riwayat natanai Hadijah. Maga ko Hadijah mutari. Musassa galemu pulake ka. Maka dede suruh pengalata. Musassa galemu nasaba capu agagamu nasate suruh pengalata. Maga ko falik mutari. Maka de Hadijah yeruk patati we matakku suruh na pengalata la. Lompak sedi maliki agagakku. Tangra papujikku pu idi. Tapati mak dawa patetong agamana puangi. Na capu de nagagawa diwaliki. Tapi suruh na pengalata la de na mungkin idi lo mati kak diolo niya. Pak macumin moka na idi. Tapi bajai sengadi umat suruh na pengalata la. Na depa na letuk dakwamu Hadijah makada. Depa na letuk dakwamu suruh na pengalata la. Ali barak nolo kumatik ka pusalo-salo Na de na gagamola matik ka. Kay lalo ku burukku. Alawi buku-bukuku. Molawi lete matik ka purta na sual. Yar yasa makunde pa. Aga pasiku Hadijah. Fapujin na kunabita. Toma-toma lebih ke hadir. Yang kedua, kalau kita merepe kunabita, itaruh mega salawa. Magi na perlu ya salawa pak. Padipahat tu bapak ibu. Maka deru sempajangi wajib ifarentaki. Puasa wajib ifarentaki. Seke haji ku paulini watakali na waramparan. Sahada pamulang isuruh kita pegoi pak. Tapi pengalatala digana pegoi. Temah sempajan, temah puasa, temah seke pak alena pancajima sewa-sewa. Tapi perlu garis bawah ibu, angka tu di ibadah. Ye, dena suwangi puangi, kudena fego yolo alena. Agero masalawa kunabita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka dia pun Allah Ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Situngat-tungan na pungalata si ba malika na masalawa iku nagi. Napaki na parenta pa. Iku tumatapo ya salawa mana ko kunagi. Jejero bu kadang penga. Patimpa na langi salawa. Patimpa na pa dongenge salawa. Makade na bidaw fuang fudaka gede cede tega papedale bicu tak berang tiga tu papedale kami nama ruku maka dia pengalatala itu dale bicu wa berang napasukmu masuk tabah payah napasapai nasi pengalatala bicu tapi perlu ipaha maka dia guru tak Syekh Al-Bahuding anak Sabandi pendirina tareka anak Sabandi teluratu ada arupuluna seratu arupulo na sabdu asumut tamana na pasoe sisusiwani kuilalan na watakkalita ya kuna pake bawang ni atan na puangi de na pake masikiri de na pake maringarat ko ngalatala atama pakku tumapatakku buruk nama taluratu anna pulo na lapalap pabuku watakkalebu ang kahak na makutana pwede angka hak nabu apa magay iya tu idi to linopa diga gratis paleta mata kasi kiri na do chili kasi kiri na jari kasi kiri na maka diki magay bu 120 sona ki kumabuan indota fatampula 10 sona isa punya we kutubukta apa tu yaleki kumungalatala tanapa bau amatengan papedale jodoh 120 sona kumabuan indo tabu kutoni robo ibunga ipudang alastu birabbiku mati manaki makadapalu bala sahidna apa yaro idi tolinoy pa makadito rolota tiyawa na patarakka watanna sagalay aga sadna tiyawa na patarakka watanna sagalay watakku pa na watanna kusilimbasya pa iya kole ka kunyambangi utalimba lotoka lesi umanyamang
Jadi bapak ibu, dek tu gaga tu ya bu kulino masusah bu. Ini terus susah leh. Ada susah ki pikiran. Ada pi susah ki kepentingan. Ya harus susah ki ini. Apa bali bolatan meli oto 300 juta. Dupa ki ini gabat 100 juta loki papada fadir. Tanah masusah ki. Degaga to pak masusah tu dek bukuan. Pak komitinya mangimondo bunga tak benruki. Tetik manis uleg. Gena 20 mati ke darah. Gena 30 mati ke juku. Gena 40 hadirin na doko juku buku. Maka lefu ki tahu. Cinya pi dinya pi ya setopa. Yaman itu totoi sepu nyawa. Tama nyawa ku tubuh hadirin. Itaneni ku pakade pengalatala. Wa nafatu fiki min ruhi. Aku tiupkan sebahagian ruhku. Tama ku idi napudani pengalatala. Kaya mati ngemut. Angke jodohmu, angke dalikmu, angke tanah pak bo. Jadi mana satu pak? Tiga kita ni lemak. Ya kumagi mati, ya kumagi nendek dalik. Anu matan itu aswani dalu. Dia akan dipela, dia akan dicekik itu dalik. Anu manas apa? Anu manas itu dalik. Nampi tu pungala taala pak napudaki. Innal insana li rabbihi lakanuda wa innahu lihubbil hairi lasadida. Ya tu tolino, ya ku iya molli. Maka siang yokama maulu pada cengi masiji goton royong pakasingi pada nur fatoma kututu jadi ko kato yoldi yokama berjama bu patato sikolara masumbang nama kutu lakanuda semua nampang aja kiasa lakanuda kucinya tutu idi tapi ko kato pa yoldi dino loy macale te makadika ang kadili bagi turo oh dia isik kumanang ipudangi ko sapisan na makademate ni sapisan ambo idi manilo ko balik maloka macale sapisan namuy paulo ko detulese pamasina ko ngalatalon niya todo kang ang kila fajar do pemulana subuh-subuh serangan fajar yaling ang palo mampo istifiri piawana dini ano agan na pintuna pasad nilo masuk pa subuh ni tani ro na parisa napasuk nulun na sabara ko sapisan tak bagi ko suara mulai dipandang sekir di rumah cuma paku kilo model tama-tama lebih ke hadir ya ridi kulino pak maka dia pungalatala kulino moldi ila sadida jika kata pak dia nak dia pula dia nak dia cekik pada satu jumai gorabani maka dia sadida si tama-tama kima lebih kere masir pungalatala upalin si pengang bapak ibu 120 sono kububuanin dota ipudatoni do siko dalik mo hidan kasiko ko mapide matamu mo mati kasiko makka aje mo busojo kasiko masumutama na pasu mo mulele tanaswag jadi ganda to padi pura ki gamita tobo kafe feso buta banta sango tatutu temunna maka di bali bolana larian hidup ke rumah sakit bajak dia nasesek kota ipatamangang impus pak si botolo pak kamu padalik nu bay furat namin po siya nyawan maging di pak ganda dalik feso ionna pak capun dalik na jokka tinapake jokka salah ya pemindre Makassar imero hotel ang kada nuna tilolo tamay kafe jarin na pati timakarawasalay itu ko agamata idi cedito itu pa sunna yaro ya kubunga moto ki aga bunga efegaw dedi suro ki langsung majene ditini suro langsung ki matalimumo tapi isuro ki kuna bitta bisayolo jarin magi na jarili bisebu tanang pangapa ang kagam bapaen misangi jarin na tegi mabani kuwan nikwa detu kaga to yaro jari pak dengan misma kita ibon rumah bani kabandi-bandi itu jadi makanya ku bunga pasadit ada bunga isurangi bisayolo jarim yero yak kitauri pak megamen na pego iye na kafe makati aro to lebih jadi kamana tu sikiri na leta angka tau capu ni dalek na maring kalinga capu dalek na makita capu dalek na makarawa tapi kamu dalek na jokka ipakafe jarinna
ipa buta matanna, ipa banta do cilinna, tapi ipa solla-solla jena li ala nyawan. Magai mipa genne yukana nappa ala nyawan. Ahkamul hakimin fungalatala na pasukku na panala. Tomatot kimalap bingkeri masiri fungalatala. Jajiro na pa dali becuk makade na bidok dali yakade na bidok dali becuk ku daw masubut tama na pasa. Tapi dali lopo wa birakulino ang kana Nabi Muhammad sallallahu Allahumma salli ala sayyidina. Jadi itu Nabi pa dali lopo. Makanya hadirin dimulakan Allah nampi tu pat sabaran na pa ya ku angka pak duanget digaga salawat dina letu sempaja digaga salawat dina sah katokba digaga salawat dina sah aro malam makade Allah taala kuna bitta laulaka ya Muhammad ma halakul aflah deu pancaji singin na sewe Muhammad minne cinyiko digaga tanah digaga angin digaga lagi bahkan malaikat digaga tunggu lebih angka riwayat rampi pak dalam kitab Al-Mutawassul rampian di guruta watuni pudan nabi tayro nuru Muhammad gilingit tari pak kung Allah taala na poe puang wisen nite burang ngak kasih tanay lagi yamanang tapi makakupalo ka makutana yero iya untuk igatosika wisa sapwa tekbu tanay tekbu lagi tekbu manang demi untuk iya tapi iya pa untuk iga ka makade na bitta makade fungala taala antali ya habibi Muhammad webbu ko demi untuk iya dok dingi puasamu ko digagasakku dok ding irampya sakku ko digagasam ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan nama ini pak nafaki tawassul Nabi Adam 21 tahun napa minri mapakwe mapal ini kita riba tobat napo manipuang nasaba asan na asang ini wa madambang asat to kusuruga tak dampeng ka dosa. Yan itu biasa na rampiak itu panditata na pak guru ki. A guru mo lojok kalakemu, lojok kanakmu, loko si salay pakai ngani sahada dua. Si di mutaro, si di napati joka. Lojok kalakit tabu, natiseng macegok-cegok. Ulit tama kamaray. Ajama ki, pasitanga mata pada mata. Lakit kata suruh baca ashadu an la ilaha illallah. Napedi baca Muhammadar Rasulullah. Asamaki mette. Masarangi di ata nakuang. Ala masaraku lakit. Atau makanya kita siruntuk ga ata nakuang. Ulu tesiruntuk lakitku. Insya Allah. Suruh memang ni betaku jokka. Pak Puradena na burade pak. Ibu, ya kuni gagal nesku bolata. Anak talo jokka makule tafakur. Fabukongan iya. Iya naro nasat o panditata. Ujun ribola simulan na dino. Tungo-tungo lebih kehadi. Magi pa nasaba demito na kanasaraye atana kuang. Mabela kuang mo demo goray. Macawi demo bici. Yawa di mo cukuki, yase di mo cungari, saliwang ni mawak ako, ilala ni ancuruko. Wa nahnu akrabu ilayka min hablil warid. Macawi ka no do pasapti tigaro na takko nang kamabila ka disapa. Makade pangulut taali yato to dinoy. Nasapa no digaga kwalena. Tapi deni sengit musukuru ka noon ka kwalena. Cukuki garepay. Katuko takaleta sifuna salat tanabala ka fereka. Sipuna malampu tanabali yekko, sipuna malapi tanabali tunan. Kita naleta pa. Ya kuya ni sa pamimpit tayo, makasi kampo. Pa iconto ni ropa biasa o conto ka. Ang kebi pa. Ato ya bilang pilang. Ya kuya laluang imatu masuya gagay. Nule makade pa de sa simawa no. Ustas, siya to bilang pilat pa. Masirip wala. Tapi angkay sa balo na pudaka pa, mati kilala. Siya bilang pilang mo yan. Ibu pak si semukik ger. Ye Allahu nurus samawati wal ard. Pungalatalat tajagi langinatan. Niga taja nalikit pa. Yero to matuap ko ya masa grup ko pangajali. Nulen na ni puloto ngumuruna. Tapi katanya gede. Makadero pangajali.
aga sana mata soy uran ikan huda maka dia halal ihara nama cakka dia nang kapat ulangnya dia asik masih kubu puluh 15 pak mubay maka cakkan tapi dia nang kena guru ulangnya maka dia mau tolong cinya mau tolong madari landra ma cakka ulangnya ni no pangade lampu pak ku kan turun na punggawata si sepuwa angka 10 sepuwa betul lebih hadir madari cica matanda tanga punggawata ini ye madatu sepu raya karena pak deneng kena pu lampu maka dia halal ihara ini nengka ni ka balik kudaki pak maka dia guru tamu nawir samawati wal ard tajanna nuru Muhammad tajanna to lebih hadir salengek kue nampi tu nabi tadajallo pak at-taqwa hahuna ya surah Al-Baqarah ayat pertama dan 2 pak maka dia itu Qur'an alif lam mim dia gagam puno alif tapi malebu tu pak ya hayyu ya qayyum la yamutu la memasulika tegi mundur alif na pak ketengana fakui sepunya weni ya pak mito ya yolo ku mundur sepunya we napi tak cimpak mapak koden aga sana bubunna na naik mataru radde ku posi aga na pupungala taala salikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin yanare kita la raiba fihi degaga aragungan risesebu petunjuk risesena to mapejepue jadi ko polelala ni napopa mesu dena salit pak denang kapa iwe dena kadewe ka ustaz tapi ini ko to makadewe ye ya kulahiran ini pakai hadirin dimulakan Allah mata tali pakai makita talengnya jumaluru ya tapanopa majeko magi na baleki mata do cili pak marungi motorok maka di motorok na baku masuki cinya na baleki do cili tapi yari lalabu denang kena balik yana tu nafati to pandritata pak na pudangi makundrenna enak tudako ya kuyep poleko todo imakada tate sikoy mangolo mapaku kay macego ilake kukulauna tama-tama lebih hadir iya na repae ang kangen na nabitay isuro ki sisen na paleso apa egana tau pa masabu sisen na apa dari dengan na sayana dia sisen ngalena na leso magol kuat jalannya itu tadi pak ibadah pakasinya TKI tama-tama lebih hadir terakhir aja lu taruh malampilan pak ya kucaki masesa loki salama dia na marisa to maparentata dito na marisa kepala desata dia na marisa pulisita ye ya naribu tal sipa pertama sipa aja tasuseta ini bu kuma bali bola ki aja tasusse bali bolata ye pak magi bu kami toto tahu maka itu to buru an guru talundu pa tahu angka to pak ku angki sapa di sapai ipuji kukai tapi ku digaji sapai makanya makanya nabi tu aja tasusete pak pertama ini tomato aja tasusyanata titangi lalu makasih yang kedua ini nanai aja tasusete tomato termasuk itu ini pak ini imangi aja tasusete mambuta isuru ki gili mapakwe mapagupu kiliwo lampena roko kiliwo etana masemetulili tewe bonde idi mamungi makuto aja ta susi mata panapi ta kabar itu ti masemetulili di mapakumetini pacaramai idi pendangare aja ta susi pa ustase panapi ki purma berseleng tina tangani janna tiksi toni mondri makade telu na singgung ustasi di mana nak aja mau di feman nar tama-tama lebih hadir ya kumacaki mulai pa insyaallah pamaka dito nabita telu kumacako mulai dia muantir tama suruga pertama alengi to cemaleko yang kedua ewa ada to cemewa pada yang ketiga dampengi to maliko marisa mana bu ye tapi jaminannya suruga pertama alengi to cemaleko marisa faidi mabasamuki mabasatopi te pidi ya kumakadi te pidi makadi toki kwale kata butin na budi ikiringan ni rambutan boleh ko sapi sena pak waktu rambutan yung pamaya ada laki na kede sidos dia rambutan ide lo yagi na se engarag suduk na boleh yan na sumano na patik katu ya rocuali ya kumebuto kasi acara mangimpi-impi na patik ang toko
Ya tu mak tu. Jadi nampak baki mana ngepas ulah apa-apa. Natani lakin ma balik riolon saja nama lain. Nama kadi. Apa? Mendek ni kule-kule apa? Pilala bona pernah timpa-timpa sampiran na samucida itu agama lo makadi. Ku manulu agama tegi-tegi pamulang kami nama kadi ya tur guru ayale. Di Pak Guru makacua. Pak ku kadi itu jadi cerita Pak talundru Pak kadi dah sekurang. Bahilo kanudo suko bahilo cinya taslina maka di mi kutai dina maka di kwalen timbal lima bali lopo tapi kuna nasugi lopo cede mawarna pernah pateka beli bola tapi ku kanudo ngaslina kedi maka di ni kwalen maka di to kutai asa maka di guru ta itu to kedi namu padahal to kedi itu na poji kedi pe anu padahal ini to kedi dah kabeti tanduk tedo ya roku kanudo Pak untuk kedik na ya ku joko pasae ang minali 2 rupiah bibalikan 1000 siba balik rasa fatace ding balik rasa aman di sininggu ero balik rasa salah pajajak kenapa nyomi aman nih kedik ero tapi angka tu kedik Pak angka tu kedik khusus kedik na makundre manuru aku rangi sini na makundre makedik mana suho ngasanna tadang pengabudi itu tuh gagak kue tapi ro kedik na makundre spesifik dia nama kedik mak berangi di pana perlu rampero Pak daman leki tawede telo dia nama kedik mak berangi hadiri di bulakan Allah dan Rina tapi angka kedik di makundre de mak kedik mak berangi lakenna ya no riasa suho kedik budi makanya bu dewa guru ki bu tu sahato aleta macawe kufungalatala kuna palo ngeki laketa laloki jaga usaha leta yaro ibu timat foto de angkasiku ye mari di mana la lede hito ku kabuti angkante na porobolan ta telu parabola sibito makatulele ante na parabola ta telu ya riolo bu maselaki kuma jilbak bunuh diri maka kucicine si maselaki mitai papa na fatafi teluk kue ya rumah dari fikiri ke ku cara aku lo mandre dia nama gaga bu taru mega tapi kuna mule-mule ni lasa fura ni nak kena stero ringa nambah-ambah ni remati tima pedi-pedi ni pak gelangeta je letu utu na cece ni na sengita wede asampura lo kan ite siruntu panite masiji ustaz ke gelaku ke Dubai 10 taruh ko yung ulangi wala sedi ya ku ganna 20 ngalengi 2 ku ganna 30 ngalengi 3 ku makampar la kita makade magi je mo masalanda biasanya ku kaligaba ya let ko namu tole pangalitole chato ko maberangi meneng kamabesa ko fudangi la kita makade manyama kitu idi bapakna tu tangku ngaman ye na cece na alasa pole mateku utaru mama tajanda pira mani mal ko mateka anu jadi kuloki siruntu foto tabu tak beragati mapawuli matu ye kulo mamulu teh loi maga berani bu harus sekolah tak bu libang ye dua tu tajana kampung ibu di pertama tajana kampungnya hadiri dimuliakan Allah sekolah agama yang kedua tajana kampungnya masjid ya kuya dua ke kampung Pak Maci ya kampung masjid Pak ku mabelo masjid insyaallah mabelo to bere jamaah harus magi na pakas parallu bere jamaah makasi masjid Pak tanra maka dia makasi ngase di detek Iman Syafi'i kalau mak benih kusik di kampung nak beri jamak Pak ya kum lo ni mak jijiran teh suruh mak jijiran teh pakasi jijin aku imani nak kemak jeko angkat tu mak goro-goro cedek kufure mas sempaja nak kuda murid matu kufure ki mas matu tu mendek ku kampung aja tu mak benih magai dia nama kasih ngasih di netek ku kampung icalla amma ni macet toki icalla tu mak toki malebling ke hadir ya pertama Pak aling itu cemalikku yang kedua ewa ada tu cemewa ku ada mari satu katu tarika na ibu di maka de iya to na macua iya to na lucongari ko de na musita tak itu tarika bu salah-salang aga ku idi ni misengi
Ni aga pidi mimisan ni. Ya tu toma balo de bu ku kato manu nak dampeng. Ya kuale na salah joko melo dampeng. To balo itu. Aro. Ku kato manu nak dampeng. Tapi kunis sengale na salah alena joko melo dampeng. Kapura na rampeki guru ta kusengka. Kato joko palen pung aro nak to si baci padaranik. Dia nang kusewa. Kagaro lalo pung ufegaw. Kusewa ada kas. Maka dia guru ta, dia je nolo joko mak juma, nasi lo bola aku pu, para lupa ya, apa ya ro bere de pak, pura ke biasa kita minta bere de, dia neng kena sidup pa bu mapa, ko dia nasi bau, becu ya, bere lo polo topa, dia to neng kena runtuk bere Andre, dia nulis si bawa nule, dia gagak kalian tasapu becu topa, ya aku idi. Angkat kaletak dek naga kalalep di dek bufuangi tapi madariki masapi secicem 5 toki si baci ya pulalu kikutatan itu si dupa madari life tatan na pial lendum tacualita ya naga ya sengaleta malebbi natani guru tapung angka garo lalu gusewa ada makanya guru tak kuyolo balunguman wala majuma pulalu pertama goraku assalamualaikum lalu pamulapa assalamualaikum. Dia nagili mangulu apapun pamanya mangulu putura telen nabil guru tapung pura ni beresalan maka di guru tanah bali muko nabali ka apung tapi mak boko maka di guru tatajeng jumape mo ganna dua juma pak mapaku silo assalamualaikum ibali beresalan di to nak boko pak tapi mangulu yolo nabil si guru tak maka di guru tak pagana telu juma apa kumuwewan ni adek katelu na cha ale na to manit ganda telu juma pa ibir saleng digaga pa pebas lempo uwe mata ko itatanay mata rumah ka do kakana magan rik kunore kundi majapa mi ilalan na maka kucinyi ko salah di iya ko salah maka dan rina de kinyi di salah de iya salah tak dampeng ka dosa ko de lino letuaya sika do pa napor sika dici ya lor ki mapakur pa naramping ti onna alena kacama makadai loki tu pemilihan tanggal 27 ini cuma kompetisi aja lalu tapat malaleng ati ya ro makadede na si bawa nukulon isi baci rogi ki pak asa telu nasa nabitta musambung silaturahmimu telu elekko malampe sungekmu mak baraka umurukmu masimpo dalik ya sengi sungai malampe pak nulle patapulon makoncok nasa teh tapi malampe di magai mak barak makasing pakasian ya sengi uru mak baraka pak cek dia ni pegau tapi napak baraka puang mak kini guru Syekh Abdul Qadir Jailani kilala kita napak Sirrul Asrar anak ya ku ati mapacing molangi lino mapegau mapacimnya timu pegau amu tu cek de aja murid cek de Pak Mega tu nareke pungalatan tapi kuatimu marota masussa kololangi lino megalandre amala muasumu pegau maka de gurutta aja murike mega fa itu cek itu dalek ku kabudupa makanya hadirin dimuliakan Allah ya narubu paralu falis kula katotongatta taru maballo asisun tungatta pakasingi aga sana asik disik dingetta nasabak nabitta tu pak naliki contoh mapakur nabitta tu ondo rendre paruna hadirin subuh tengi tu dua dedenna den kana baca jokkawi nabitta aga sana sompo aga jokkawi nabitta hijrah pertama ke negeri Taif den apa nabitta diga batasanna rendre paruna fangulut nabi Musa watuna lo yulu ku Fir'aun ipunangi ku Jibril asuku musaku nasabak lumpuno ku Fir'aun matengangi Musa lari ku masuko ku kampuna nelodo ku fungalatan o fuang idi matuje ku pancaji Firaun idi matoto ku kasih malengi orang para na reari padan rufatau idi malengi pasana iya na tendre padan rufatau termasuk iya ku melotulu ka idi tacalana ka Firaun aja nama tepe ku idi ku dapur bolu susah Musa pak rendre peruna kapat capuran tapi nabi tadi gaga aga terjadi ilalumi Nabi Musa ku Fir'aun letu tengana ta si ede pak mendrek uede toma lebih kehad kangkana malam
Yang narubuti bicara na Musa aja taligi pa tepe ya kuda kuda tasusay. Mendri angkat kunapi gora mu Fir'aun makada matepe na kuna fuanna Bani Israel. Tapi Nabi tapak de kirim pe kuri negeri Taif mak dara ulu letu aja. Maka dia pengala ta'ala, maka dia Nabi tak mapakuni ga fali batena tawe di pitangi deceng Nabi lo aga sana batena se di tahu lo pitang perlakukan Nabi Nabi lo pitangi deceng. Maka dia pengala ta'ala Jibril no komisi untuk Muhammad no Jibril, maka dia suruh pengala ta'ala na suruh kapuangin no mewa pisita. Maka dia Jibril angka ga kareba makalalik suruh pengala ta'ala di fegau aga na pun Nabi tak ditogaga malapa atinga Nabi tanasan karo gendruki suruh pengalatan dia kata macinu palette bulue aga bana ko Nabi ta mate to kasi ya petongko Jibril kuce matappa yaro anak nafa kuce anak napo nafa kuce pona ko yaro napake Nabi ta pa rende paruna ko padan na rufatau ya tor iharap ilemba idi wadi ngamani makasih rende paru to pada tari panjang. Hadirin dimuliakan Allah, malam ini itu kau paltu kepala wagat apa tak dampung enggak boleh disitar bicara ki dan saya memohon maaf atas segala yang saya sampaikan karena tidak sistematisnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq ilahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.